I kakvi su utisci nakon svete mise? Odlično. Mislim, cijela priča, cijeli ovaj događaj je veličanstven i ovo se prvi put sam ja uopšte namakao na skupu. Ovo ima puno značenje za Sarajevo, za Bosnu i Hercegovinu i za ukupna priča je čista desetka. Znači, mir, poruke, fine i naš govor mi je bio jako dobar. A kako ste se uopće uspjeli akreditirati? Ovo se malo vezan. Organizacije, moj menadžer je jedan glavni Nikola Švić organizacije cijele priče, pa sam ja to svakoćno dobio. Izrazili ste želju, jel? Pa ja, mi smo pomagali i organizaciji, jer jednostavno mene ljudi toliko vole u Hrvatskoj, znaš, a i ovdje u Bosni, da sam izrazio potrebu da budem tu, da i ja podržim. Mene posebno zanima vas kao muzičara, kako vam se svidio ovaj muzički dio misije? Odlično. Ovo je odlično zvučao i onda te melodije slabije znam, ali jako dobro. Baš se dobro zvučalo. Mislite li da će narodi Bosne i Hercegovine, 3 konstitutivna i svi oni ostali građani, da će primiti ovu poruku mira, Papa Franje? Pa narod je takav da lako je s narodom, teško je s političarom.